Sanctissimi Patris Benedicti, Regula, caput 24. Qualis debet esse modus excommunicationis? Secundum modum culpae, excommunicationis vel discipline debet extendi mensura, qui culparum modus in abbatis pendeat judicio. Si quis tamen frater in levioribus culpis invenitur, tantum a mense participatione privetur. Privati autem, a mense consortio, ista erit ratio. Ut in oratorio psalmum, aut antiphonam, non imponat, neque lectionem recitet, usque ad satisfactionem. Refectionem autem cibi, post fratrum refectionem accipiat, mensura vel hora qua previderet abbas ei competere. Ut si verbi gratia fratres reficiunt sexta hora, ille frater nona. Si fratres nona, ille vespertina. Usque dum satisfactione congrua veniam consequatur.